دەم باش نەهادەمێ پێشکەشکردنا بولتەنا دەمژمێر 6 و دەستپێکی دەژی سەرنووچە. كفاح محمود كريم راوشكاري سروق بازاني دبجي بتني لشكري روج كاري بالهيا أولهي لروجاباي كردستان داغري انجمن اجتماعية كرد سوريا كار اجبوي اكتيف كرنا كاري انجمن خواجهي لروجاباي كردستان دكي كونغرسمان امريكي ببهترا دنگان دنگل دجي بريارا بكشان هيزن امريكي جسوديا وافغانستان دان رجب طيب اردوغان سروک ترکیه اشکره کرد درباره نفچه آرام امریکا تو پلان نوین اکتیو نینن. دوباره سلاو سروک بارزانی پیشوازی لبالوزی آلمانیا لعراق کرود الگرانیا خواجه پیشروشا گل کرد لسوریه نیشان ده. ایرول صلاح الدین سروک مسعود بارزانی پیشوازی لسیریل ناون بالوزی آلمانیا لعراق و باربا وولف قنصلا آلمانیا لهولیر کرو ده جوینه ده. نرین درباره روشا سوریه و پیشروشا گل کرد لسوریه به هفهاتنا گوهارتنو سروک بارزانی دلگرانیا خواجه پیشروشا گل کرد لسوریه جبالوزی آلمانیا را راگاند. هر وها ده جوینه ده روناهی خصنا سر شر ترور و مدرسین ترور لسر نافچه بگشتیو داوین پیشهاتین نافچه جی هاتنا گوتو بشکرن. جبوی اکتیو کرنا کار انجمن خواجهی لروجاوای کردستان انجمن اجتماعی کرد لسوریه ده انجام دانا جویننده بردوام او ده جویننده چاوانیا کار انجمنان ته گوتو بشکرن. بمبست و ارمانجا اکتیف کرنا رولا انجمن خوجهی لهندوری ولایت لروجاوای کردستان نویزگاه کاروبارین انجمنان جوینک لدارخست. جوین به سروکاتیا محسن طاهر و اندامتیا سعید ناسو و محمود حاج علی و سروکن انجمن خوجهی جهر یک ج انجمنا دیریک گرگیلکی جل آغا تربسپی و سنجق حاصل دارخستن. د دسپیکا جوینه ده بشداربویان خولک بدنگ لسر جان پکروان کرد و کردستان و جان برزانی نمر راوستیان. پشتره روشا رخستنی یا هر پنج انجمن خوجهی و آستانگین کل سر همو آستانتین پیشیاوان و هولدانا دیتنا چارین جکوک ده جبو وان انجمن هاتا نمایش کرن و گنگش کرن. دوی درباره ده سروک انجمن خوجهی یا انجمن اجتماعی یا کردی لسوریه محسن طاهر تکزی لسر اکتیف کرنا رول انجمن خوجهی و شاخن بسرو لهر کلان نافچه باجاروک و گوندن بسرو لهرما روجهالات یا هر پنج انجمن نافبوری کر. و جالی سیاسی و طاهر رونی خسته سر پیشاتین سیاسی و میدانی یا کریزا سوریه به طایبت پشتی بریارا وکشان هزین امریکی جروجهالات چم فرات لروجاوای کردستانه. هروها سیناریوین لپیشوی هرمه و مجارات بحث کرن یا گردای بدرست کرنا هرمه که اوله دمها بیده گوتو بیش کرن. هروها دجوینا خدا محسن طاهر تکزی لسر رولا گرینگ یا انجمن اجتماعی یا کردی ده پیشاروجا هرمه و سوریا بگشتی کر و آمجه بقدرگرانیا گالری یا انجمن دناوا گل کرد و پیکاتین هرمه جعرب سوریان و کلد و آشوریان کر. نافبوری بالکشان سرولا هزن پیشمرگین روش کوبش لشکری یا انجمن اجتماعی یا کردینه و چوانیا مشق و راهینان کرنا وان ده چارچوبه سالین بوری ده لسر همو چکان و چسپاندن ناوی خواه و سرکفتن وان ده شر مزنترین و خرابترین رخصتن داعش ترور کر. د داویا جوینا انجمن خوجهی ده سروک انجمن خوجهی محسن طاهر اماجه برولا بهز یا سروک مسعود بارزانی لهمبر کریزا سوریه و راوستاندن وی لکلک گل سوریه بگشتی و گل کرد به تایبتی کر.
ولا تماشبان نجاج بگوتوبیجیک بهتر لسر کار انجمن خواجهیین انجمن انشتمانی کرد لسوریه لروجاوای کردستان و چاوا پیش خستنا ویکارین هدر اسکایب مامستا محسن طاهر اندام پولیتبوری پارتی دموکرات کردستان سوریا لگلمنا مامستا محسن دنباش اف پنگاوا انجمن انشتمانی کرد لسوریه جوی اکتیو کرنا کار انجمن خواجهی جبرچی و صدم جرچی انگو مبز جرچی پیش روش ده. بله دنباش و انجمن انشتمانی کرد سوری و کندزانن ستونا و نابندی انجمن خواجهین لسراسر کردستان سوری جدیر که حیا عفرین حیا شامی وک دیسا اتکارم بینم زمان زیدی 21 انجمن می خواجهی نابا ولات هنا لهر باجارکی لهر باجاروكي انجمن خواجهي هنا هر وصل هر جندكي والهر تاركي الباجار مظن انجمن شاخي جريداي بانجمن خواجهي بهنا يعني تيو تاي بيجن انجمن خواجهي لهر دري لهر بارچكي لدبري كارو باري خودكن لسر عرضه جبر بيه كيجي او كاري ما ايجو ما ديت ام وك سركردين انجمن انشتماني كردي وتايبت اوفيسا كاروباري انجمن خواجهي ام رولكي بليزن ام حمو انجمن خواجهي ببينن ام تكليا نيزي كبار بكن ام لسر روشا و بسكنن برزغريكي غوتين بيشياوا هر وسط بيوستي غوشوارا گرنگن ام وافق بینن پروبلم گول پیشیا بن ام چاره سر بکن جبر به کی جید بی وقتی آورته ده هات گو ام برنگ کی دیپ شیوا کی نو باشا ما محسن پروژه اواج بوی اکتیو کرنا کار انجمن خواجهی چه پروژه کا گلوش بو شقونا غیا بله وکون زانن سوری بتایبت و دورا کردی ایرود روشکی آورتر درباز دبی نمازا پشتی وکشاندنا بریارا وکشاندنا سروکی امریکا جی روشلات فراتی مدیت اموک انجمن انشتمانی کردی تایبت انجمن خواجهی ام کاری خو اکتیو بکن ام لهر جهه کی ام حاضر بن ام گلی خو آگادار کن تشتی دبن چرا سر عالیه روشا سیاسی به چه عالیه میدانی به اجبر کو ام دزانن او انجمن من خواجهی او ایگو انجمن انشتمانی کردی لسر عرده و هر وسا سرکردین انجمن انشتمانی کردی به هوا گریددن جبو اف تکلید نابرا جیر و جور ده هر دم هبی اف یکش صدما دیجی وک ام بیجن شورا ام اب دیتنها ننونا اب دیتنها بردوامینه هر مه هر هايب ام تكليا با انجمن اخوي خواجهي ردكن من راوستاندنا ام وادبينن ام راپور واد خوينن ام برسبا راپور ادن پروبلم گوتين پیشياوا ام چاره سر دکن ام پیوستي وافق دينن جبر به كيجي لايرو برنگا کی تايبت ما هاول دا وقت نخشره کی مشوره چيكن ام حمو انجمن خوي خواجهي لسراسر كردستان سوري ام واببينن ام تكليا نزيك بار بكن جبركو او رولا تي پیش روجا سوري دا هناكي بلكي مطرسيني وهنا بلكي زحمتي وهنا بلكي پیش روجا سوري تشني نود دفري دا باشا مامستا محسن لغوري رابورتي وتا بحث كرن كو او انجمن خواجهي رابوران بلندكن نرينا خلكي بگشتي جبوي پیشاتین داویین روجاوای کردستان و بتایبەتی دەماکوت بژن ناوچەی ئارام وەرە ئاباکردن چییە و بە چ ڕەنگی لێ پرۆژێت مەیزێنە او پرسکی گرنگش خو ام او تکلیه ما او نجبو ام نزیک رینین خلکی دریا انجمن خواجهی و شاخیر ام ببه زنتن ام وکسر کردا ام الجور بمینن دبی ام داکن جیر ام رینین خلکی دریا انجمن خورناز بکن از خوازم وی بجم کاک زنار خلکی ما جماور كرد حتى ايرو نا وجبيني كي ادبجم از واقع كي دبجم ملتي ما جماور ما بشكل كي
گشتی به انجمن خو و گریدایا هر وصاب ریبازا کرداتی و گریدایا تبلو آستنگی گوتین سر ملت مش پنابری وش نخوشی و آستنگی گل سر سوری دهاتنا لامتکارن بیجن پرانی ملت ما ایرو ریبازا کرداتی و گریدایا ریبازا نتوی و هاتنا گریدان او جی دورا انجمن نشتیمانی کردینا انجمن نشتیمانی خودی رولک لسر عرده خودی جماورکی فریا امناب آلی گشبینید بیشن امواقعات بیشن جبر کو هور امناب ملت خودن ناب انجمن خجهی والحمود ورا درباز بن شو ابجی تیو واتی گو ام بیشن يعني ايرو وقت انجمن النشتیمانی اکتیو به انجمن خواجهی پی وگریدای گول رولا خو لسر میدان رولا خو جواکی و سیاسی ناب ملت خدا او سمیانه کی گل کی مزنا تبلو با استنگیا وک امجه پیکر تبلو با زحمتی گول لسر ولات مداهت لسر سوری دهت یا دبره کردی هي امتکارن بیجن ام وکس ناب خی لکردستان سوری ام روجکی ام ندر کتنا ام ناب ملت خدنا باشا مامستا محسن برسك دبردهايا جماور كرد لروجافاي كردستان كو سرب انا كسبه حتى شرادك ويرولد برياردان دا ببينن برياردان السياسي بيغومانيا سركردايتي السياسيه كردي بله انجمن الاجتماعي كردي شخوا او سرك يعني قياده قلد کی قیاده جماوری خود کی علی شیوا بشیوا کی سیاسی و زلال هر وسا قلی ویجی جماوری مجی گریدانک بهوناندی نابرا سرکرده انجمن و انجمن اجتماعی کردی و جماوری ویده بر ام براستی جی بجن او بریار سیاسی او کاروبار سر آستا سرکردن انجمن قیاده انجمن چه سر آستا ناب دولتی به چه سر آستا ناب خویی به او کار دبی لی ام بجن سر مستوى جرجی ملت ما گریدای بریار انجمن خواجهی و گریدای بر بازار نتوی و تجارت جدابون نوادا نای چه نابی دیسا از دوباره کم کاغ زنار نه انو از وقت گشبینی کی بیجم به حقیقت او اگو امنا ملت خودنا ملت ما جماوری ما کردستان سوری گریدان کیوی عاصب انجمناوی و ریبازا کرداتی و نتوی به هيا اجبر بیت تمطرسین لسر جماوری منینا تبلو هنک پنابری جی چیبوا بلکی گلک جی چیبوا لی ام بیجی بیجن ملت ایرو حاضر کرد ایرو حاضر جماوری ما ایرو ای حاضر ای هندرو دا ای جمع ام هبرج یانا خودکن او جی تیری هنا و کاروباری پیش روز دوری ام وک انجمن اجتماعی کردی لسر چه استید بی ام تیری هنا و ام اکتیو بکن و ام کاربن پی رابن باشا قلق سپاس بو مامستا محسن طاهر اندام پلیدوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا قدره اسکایب لگل من بو قلق سپاس مامستا روجنامه شرق الاوسط بلاف كريا كو سروك تيار الغد احمد الجربه هاول دديك ودا هزار لشكرين النخبه ولشكر روج لسرسينوري كردستان سوريا بلاف بكي كو لغوري رابورت روجنامه اف بروجه برف بدايبونه باتيا روجنامه اکا بنافو بانگ بلاف کریه گو سروکی تیار الغد یا سوری بردوامه ده هولن خودش و بلاف کرنا 10,000 لشکرین کرد و عرب لدور آرام یا کویل کردستان سوریه ورا آوا کرن بلاف بکه گوری روجنامه نافبوری اف پروژه برف داوی بونه و هاتیه روجنامه الشرق الاوسط دراپورتك خود بلاف كريه جو بيشتي بيوانزين سروك تيار الغد احمد الجربه لقال سروك مسعود بارزاني وبربرسن امريكي وتركي نها هول تيكرن جبو بلاف كرنا 10,000 لشكرين كرد وعرب جهازن بيشمرگين روج آوا ولشكرين بسر تيار الغد و لسر سينوري كردستان سوريا تيكرن لگوري پلانا گوهاتي ادانين و هزا نافبوري سينوري تركيا بكردستان سوريا را جدرگه سيمالكا حتى جرابل سيل خواب گره بدرجاهية 500 متري و كوربونا 28 حتى 32 كيلومتريان روجنامه نافبوری هر وها بلاف کریه گو پلانا احمد جربه دخوازه دنافبرا 8 حتی 12,000 لشکرین النخبه و پشمرگین روج آوا دنافبرا هر دو چمن فرات و دجله ده بلاف بکه گولگوری پلانه و لشکرین النخبه لدورین گو پرانیا وان عربن مینا گره سپی و رقا و اگر هیا لسریکانی جی ورن بلاف کرن و هزن پشمرگین روج آوا و لدورین دنافبرا هر دو چمان ده ورن بلاف کرن
هر لگوری زانیاریان گو کوربونا و devera آرام یا کوی وره آوا کرن و جدا بش باجارکی حتا باجارکی دن به تایبت لباجار قامشلو جبر هبونا چارگوشه اولهی یا بسر رژیم سوریه و دناوا باجار ده. اف یک تی پشتی دو روزانش جوینا دسته دانوستاند کار یا اپوزیسیونا سوریه لگل سروک مسعود بارزانی هروها سردانا وزیر دروی امریکا مارک پومپیو جهر ما کردستان را و جویناوی لگر سروک بارزانی گوته پیشوینی کرن گو دوان جوینان ده بحثا پیش روژا روژهرات چمه فراته و اگر در باسبونا هیزن پیشمرگین روژ آواج بو کردستان سوریه هات بکرن. مجارة بقرا لشكر روجو يكريزيانا مالا كرديو ربا برنا روجالاتا جمع فراتي لسر هرمزو ماسي كيو ايدي بقرا لشكر روج بوي خاكا خول كردستان سوريا بويا دفاع كتويكا كسنكاري جي برافي برپرسکی پلا بلند له هرما کردستان اشکره کر کوشاند اپوزیسیون سوری جبو هولره دخوازک فرمی جی سروک مسعود بارزانی کر کوتیکلیه کی آلین کردی سوری را بکه جبو گلک دوسیان دناو واندجی دوسی آره و برنا نافچین روشهلات چمه فراته شانده اپوزیسیونه به سروکاتیال دکتور نصر الحریری و هر یک جی ابراهیم برو و حواس عقید و ربا حبوش و عبد الجبار العقیدی و قاسم الخطیب اندام دسته دانوستاند کارا سوری بون وی برپرسه پلا بلندیه هرمه دازانین کو دزگهن را گهاندنا بیانی و عربی درباره درباسمونا پیشمرگین کردستان جبو سوریه ده تفلو هویه کی چه دکن لیمه بس جه هیزن پیشمرگین سوری نه او جی هیزکه لشکریه جه کردین سوریه ین کو جه ارتشا رژیم اسد جدا بونه و بازانه و پنابر بونه پیکتی و اف چند ساله لحرم کردستان تی پرورده کرن و دبن چافدیریا واشنطن و هولیر ده و لهولیر دمینن لتشتا کو جهانا کوکیه او کو جگدارن پیاده و گرا وان جبو کردستان سوریه را دکن و او یک جی جبر صدمن پارتیتی و سیاسی نه و نتشتکی دنه لی هولیر و هول بده به پشتوانی امریکا بناو بینکاریه کی دناو برا آلین کردی له کردستان سوری ده بکه درباره وی پرسی کیفاه محمود کریم سیاستمدار و روشکار سروک مسعود بارزانی گوت سیناریوی کوبانه سال 2015 جارکی دن دوباره نابه و گلکی دوره پیشمرگین هرم کردستان در باسی کردستان سوریه ببه جبر وی دمی پیشمرگه به هماهنگی و به راضیبون امریکا و ترکیه در باس بو و نهات تشتکی وسا تونه لی تشتا کو ایرو لهوله هیا مجارا به هزاران شروان کردن سوریین کو لهرما کردستان دمینن او تنه دکارن والهیا لکردستان سوریه و روشالات چمه فراته بپارزن او شروان جه خلک سوید و لشکری بریه سوریه نه و بازدانه و هاتن هرما کردستانه کیفاح محمود هر وها گوت لفو تفگره کی سیاسی برفره هیا جبو یک ریزیا ناومالا کردی لسوریه او جی مینا پیشکیه کی جبو وگرا هیزن پیشمرگین کردستان سوریه و پاراستنا قادا کردستان لروشالات چمه فراته شانده دسته دانوستاندکار سوریه کو به سرکاتیا نصر الحریری سردان هرما کردستان کرول گل سروک بارزانی و پارلمان کردستان و نراتیا نکسیل هرما کردستان جویا بو گلک مجارن گریدای بروشا سوریه و گنگشه کرنو جوان مجاره دستور سوریه و چارەسەریە سیاسی و دەرباسبوونە هێزên لەشکرە ڕۆژ بۆی پاراستنا ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ ئەوژی پشتی بەکشانە هێزên ئەمریکی سردانا شاندا دسته دانوستاندکارا سوری جبو هریما کردستان و جوینا وان لگل سروک بارزانی و پرلمان هریما کردستان و نونراتیا انجمن اجتماعی کردی لسوریه مجارین جدا جدا گنگشه کرن لیبله مجارا سرکه شوازی ریوبرنا لشکری جبو دورا روژهالات فراته بو. پشتی وکشانا امریکا ج سوریه و دوی درباره ده نصر الحریری سروکی دسته دبیجه گو او دخوازن هیزک سوری خو جهیج تواهیا پیک هاتین سوری درست ببه و ریوبریا روژهالات چمی فراته بکن.
تحالف عسكري هو بين ليس قوات موضوع البشمركة؟ تحالف عسكري لانه احنا بابت نبابت هفپیمانیه که لشکریه جبر کو ام هیزه کنشتیمانینه بابت اوه گو پیشمرگین گل هریما کردستان دمینن سورینه بیروکه گو ام بحثاوید کن هیزنا خوجهینه جزاروکن دورینه کرد و عرب و سریان و ترکمان و آشورینه ارکیوان و پاراستونا دوری به جهر ریخستنه کی تروریستی و ناهل گو رژیم اسد و ایران در باسی دوری ببن و او هیز و ارکیوی پاراستونا دوری به تاکو جنگه کی آرام دروست ببه گو ببه بنمایه وگره در بدر و پنابران سرباری گو ببه بنمایه دست پیکرنا چار سریه سیاسی مجددا او اي تنظيمات ارهابيه ومسؤوله عن عدم تقدم النظام والميليشيات الايرانيه الى هذه المنطقه ومسؤوله عن حفظ الامن والامان. جعلی خواه قاسم الخطیب اندام دسته دانستاندکارا سوری کو نونراتیا تیار الغد که ده دسته ده جارکر اشکره کر کو پیوستی آوان بلشکر روش هیا دناوا خاکا سوریه ده. قوات البشمركة هي قوات كردية سورية وهم منشقين. هزن پشمرگه هزن کردی سورینه و جلشکر رژیم اسد وقتیانه و لهرما کردستان بجه دبن و ده آست پیوز ده هاتن پرورده و راهنان کرن و ام وکو اپوزیسیون سوری پیوستی اما به هزکا وکو لشکر روش هیا کد نواخاکا سوریه دبن و رولا خویا سرکو گرنگ ببینن ده سوریا باش روش ده. أربيل نحن كمعارضة سورية بحاجة لهم أن يكونوا داخل الأراضي السورية وأن يأخذوا دورهم بشكل فعلي وصحيح داخل سوريا المستقبل. عقید عبدالجبار العقیدی اندام دسته دانستاندکارا سوری دبینه کو اگر هیا لشکر روژو پیکاتین دن لروجهالات فراد ریوبریا دوری بکن. يمكن أن يكون من خلال اگر هيا ريفبرنا دفرا آرام جالي هيزن نافخوي هيزن بيشمرگه ين راهينان كريفه ورب ريفبرن افهميم جارده بردستن تاكو او والهي وردا قرتن ولسر خاكي بجيب به أرض الواقع إذا حصل الانسحاب الأمريكي ولكن ریوبریا دورا آرام لروجهالات چمه فرات مجارا روژوه. هفپیمانا نشتیمانی یا اپوزیسیون سوری در باسبونا پیشمرگه روژ به پیوستی دبینه لیبله لحو هاتن ناف دولتی و هرمی تانها به داوی نهاتنه گو دورا آرام و به چه رنگی به. زید حسن آرک سروک ترکیه را گاند ولات امریکا تو پلانین باش درباره دورا آرام ل روجهالات چم فرات پیشکشی ترکیه نکریه و سربردکه کو صبر وان سنور جرهیا. سروک ترکیه را گهاند کو 3 هفتی در باس بون لسر بریارا سروک امریکا ده درباره دورا آرام ده و تانها امریکا تو پلانین باش پیشکشی ترکیه نکریه و سربار کر کو صبرا ترکیه سینور جره هیا. رجب طیب اردوغان سروک ترکیه لپیش کتله برلمانی پارتی اخوار را گهاند کو 3 هفتی لسر پیشنیارا سروک امریکا دونالد ترامپ را در باس بونه و تانها تو پلانین باش کو ترکیه جرازی به ده درباره دورا آرام لروجهالات چم فرات پیشکشی ترکیه نکریه. اردوغان گوت کو او پا بندن به سوزن خواه و صبرا خوشی دکشینن لیبله صبراوان سینور جره هیا. اردوغان سربار کر کو اگر امریکا گروپین تروریست جباجار من بج نداریخه ده چند هفتین بیده دوی دمیده جاوری کرنا ترکیه و بداوی وره. پشتی بریارا وکشانا هزین امریکی جه سوریه جالی دونالد ترامپ سروک امریکا و نافبوری پشتی دمکی بیروکه راگهاندنا دورکی آرام له سوریه پیشکش کربو و ترکیه رازیبونا خواه لسر بیروکه دورا آرام آنی بو زمان کوب خواه خواستا ترکیه بو لیبله ولات امریکا تانها تو پلانین کو بکه و دبرجواندیا ترکیه ده درباره دورا آرام ده پیشکش نگریه و او یک بو جهه دلگرانیا ترکیه. تفگرک ناف دولتی و هرمی بهز درباره دورا آرام لروجهالات چمه فرات تهکرن و هر آلیک دخوازه دورا آرام دبرجواندیا وان ده به لیبله. نقشه داوی یا دورا آرام تانها زلال نبوه. انجمن پیرن امریکا من ایزن امریکی لسوریه اریکرو بریاره ترامپ بکشان هاتا راوستاندن جالی پرانیا سیناتورین امریکی ده انجمن پیرن امریکا ده. انجمن پیرن امریکا مانا هزن امریکی لسوریه اریکر بریاره ترامپ بکشان هات راوستاندن جالی پرانیا سیناتورین امریکی
di Encumena Pîrên Amerîkî de. Piştî biryara Trump bi vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê, pirsa manûnemana hêzên Amerîka li Sûriyê mijara herî sereke û giring e li Sûriyê û deverê giştî û cara serkirina krîza Sûriyê di nav de pirsgirêka deverên Kurdistana Sûriyê û rêveberiya Amerîka jî hewlên xwe ji dema ragihandina Trump ve bi vekşanê dide, da ku biryara Trump dibin sernav nedin û bi awayekî nerasterast red bike. Li gor berpirsên Amerîka di nav wan de yên ku xweşhikûmetê dûrxistin bi sedema wê biryarê vekşandin net berjewendiyên Amerîka de ye. Herî dawî serkirdeyekî Partiya Komarî proje biryareka nû ji bo Encumena Pîrên Amerîka pêşkêş kirbû. Têde daxwaza mana hêzên Amerîka li Sûriyayê û Efxanistanê kir. Ew proje îro biserket. Îdî hêzên Amerîkî dê li Sûriyê bimînin. Ajansa Rûsya Today îro belav kir ku piraniya endaman li Encumena Pîrên Amerîka de li ser projeya biryara sînatorê Komarî Mitch McConnell gorika beriya planên Trump bi vekşana hêzên Amerîka ji Sûriyayê û Efxanistanê dike beramber rawestiyaya erê kirin. Duh roja duşemê dengdan li ser guhartina siyasetên Amerîka li rojhilata navîn hat encamdan. Di encama dengdanê de heftê sînatorî ji sedî proje erê kir beramberî 26 sînatorî ku biryar red kirine. McConnell di projeya xwe de amaje dike ku hîn Daeş û El-Qaîde li Sûriye û Efxanistanê ji nav nehatine birin. Berûvajiyê ragihandinên Trump ku dibêje ku ew ê teror ji nav biriye û êdî tûma tirsîl ser Amerîka nemaye. Herwiha mav dide her sînatorekî ku nerîna xwe derbarê karê pêwîst ji bo plana Amerîkaya nû pêşkêş bike. Sînatorên Amerîkî li Encumena Pîran ya Amerîkayê 53 ji sedî ne. Ew hejmar dibe piranî di encûmenê de. Li gorî jêdara navborî ev guhartin nerîna Encumena Pîrên Amerîka ku dibîne Amerîka tanha rastî gef û metirsiyê ji aliyê grûpên terorîst li Sûriye û Efxanistanê tê dê daxuyanî. Vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê dê destkeftînên Amerîka û ewlehiya wê ya netewî bêxet metirsiyê de. Beryan ha Mitch McConnell serkirdeyê piraniyê Encumena Pîran ya Amerîkî di gotarekê de li pêş encûmenê roja 29 mehaborî ragihand bû ku wî guhartinek di proje biryareke berfireh de derbarê ewlehiya li rojhilata navîn de kiriye ku daxwazê ji Amerîka dike herdem papend be ta ku rêxistinên terorîst wek Daeş û El-Qaîde hin rêxistinên din werin ji nav birin lê her du welatên Sûriye û Efxanistanê û got jî ku ew ne polîsên cîhanê ne lê Amerîka serokatiya cîhana azad dike li gorî wê serkirdeyetiyê ji Amerîka tê xwestin koparastina hevpeymana navdewletî li dijî Daişê û piştevaniya hevpeymanan bike. Di bîstê meha duwazdehan de ji sala 2018 Donald Trump serokê Amerîka di Twitterekê de ragihand ku ew ê hêzên Amerîka li Sûriyê ku nîzî 2000 leşkerên Amerîkî hene vekşîne ji ber ku Amerîka Daeş ji nav ber. Sedema mana wan li Sûriyê ji navbirina wê rêxistina terorîst bû. Ji wê demê de her welat û aliyekî herêmî û navdewletî dixwast cihê xwe li Sûriyê li şûna Amerîka de bigire. Sînaryoyên cuda cuda dihatme holê. Bandora wan li ser Kurdistana Sûriyê jî zelal diyar bû. Lê bi biryara nû çi sînaryoyên nû dê hebin rojên bên dê wê yekê eşkere bikin. John Kennedy سناتۆری ئەمریکی سەر بە کۆماریان و دەربارەی بەخشانە هێزن ئەمریکی ji Sûriyê daxwaza berçavroniyê kir û got ji ber guman li rastî û duristiya biryarê heye û eger hêzên ئەمریکی ji Sûriyê vekşin pêwîst e Kurd warine parastin. سیناتورێکی ئەمریکی تەکەس دکە ku ji mafê gelê Kurd e ku biryar li çarenivîsa xwe bide wekû çawa gelê Amerîka biryar li ser çarenivîsa xwe da. John Kennedy sînatorê Amerîkiyê ser bi komariyan ve di derbarê vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê daxwaza berçav ronî kir û got ji ber guman li rastî û duristiya biryarê heye pêwîst e Amerîka vê biryarê bi zelalî şirove bike. Herwiha John Kennedy sînatorê Amerîkî got ew kesên ku Amerîka damezrandine û bûne sedem ku gelê Amerîka biryara çarenivîsa xwe bide pêwîst e ji bo Kurdan jî mafê biryardanê li çarenivîsê were misûgerkirin. Ji ber gelê Kurd yek ji wan gelan e ku heta niha bêdewlet e. Lewma ji mafê gelê Kurd e ku biryara çarenivîsa xwe bide. Herwiha wê sînatorê Amerîkî got jî ku pêwîst e Amerîka berdewam spasgozarê Kurdan bin ji ber ku Kurd hevpeymanên Amerîka bûn dê têkşikandina Daişê de û pêwîst e ew hevpeymanî bihêztir bibe.
جون کینیدی د دربارê biryara vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê eşkere kir ku heta wekû niha ne zelale biryara Amerîkî rast e yan na. Lewma daxwazê ji biryar bi destên leşkerî û ewlehiyên Amerîka dikim ku berçav roniyekî bikin ji rewşê re. Di dawiyê de sînatorê Amerîkî got ku ew dixwazin piştrast bibin gelo hêzên Amerîka wê ji Sûriyê vekşin yan na. Ew jî da ku kar ji bo parastina Kurdan piştî vekşana hêzên Amerîkî were kirin û pêwîst e di siyaseta derveya Amerîka de exlaq hebin. Da ku hevpeymanên Amerîka newne paşguhxistin û rastî karasedan nebin. جبای گوتوبێژیەکە بهتر لەسەر داوین هەڵوێستێن تایبەت بە بەکردنە ناوچەیە ئارام و بەخشانە هێزên ئەمریکی نادرێ ئەسکەیەوە شڕۆڤەکاری سیاسی منال حسکۆلێ گەلمنە مامۆستا منال دەمباش ئەمریکا ئەنگۆ ئەنجومەنە پیرێن ئەمریکا بریارە بەخشانە هێزن ئەمریکی و بریارە دۆنالد ترامپە بە ڕێژەیە ئەنگۆ بدەنگدان هەفتێ دەنگ بنەخێرات ئەنگۆ نابێ هێزن ئەمریکی ji Sûriyê werna vekşandin هەروەها ji Efxanistanê و di heman demên de Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye dibêje ku demek bi ser biryara vekşana hêzên Amerîkî ve derbas bû Amerîka sozên xwe cihbiceh nekirine sebrame jî snûr jê re hene. Ev li dwanên berovaj jê yek çiwate jê re têkirin û eger hatû rewş bi vî rengî berdewam bê karvedan wê bi çi rengî bê? Rêz û silav ji bo temaşevanê we gelek spas mamosta. Di destpêkê de gelek cara me anîta ziman got Donald Trump demba got ku em ê hêzê xwe ji Sûriyê bikêşin ew bi xwe fişarek ne rast bû. Yani evî dixwast dewletê dorûber hemiya jî kê bike nava vê çûnohatinê de ji aliyekî ve Rûsa yani Ewropiya her keskî karibin bê rolawad meselê de çi ye lê ama kişandin duwarê stratejî de di vê derê de yani Amerîka dema goş Sûriyê xwe bikişêne wê demê di Iraqê de xwe dixê pengasiyeka mezin de wekeva anî ziman heta bi Efxanistan dest pê dike deverê di vê derê de di rojhilatê de berjewendiyê Amerîkaya heta weke vê gavê pir giringin pir zelalin pir diyarin Trump ji ber ku bi mejiyekî ekonomî bêhtir diçête meselê pir cara tiştna dibêje ew tiştana nabê duwarê stratejî de ku li ser erdê pêk bêne. Lê di rastiyê de ew û Türk di dema dawî de yani dema til siyasetê meyzênî bêhtir ber bi hevdûtên bêhtir nêzîkî hevdû dibin. Di vê derê de fişarê ku Erdogan ew axaftinê ku dike dixwaze di nava Tirkiyê de millet razî bike dixwaze dorûberê xwe razî bike bêjê bêvaye heta weke vê gavê jî kê tiştê ez dixwazim pête serî lê di rastiyê de proje Amerîkî robro zelal dibe robro ser dikeve û rojê gobên yani niha îro dema gompardûre de axivin li Washingtonê li Amerîka êro niştin neqeba bombiye û çawîş oxlo de heye siba civîna giştî ya di hêzên hevpeyman heye Washingtonê de ev henniqta ev tiştana hemî bêhtir zelal û diyar bibin ê li hatin di wê deverê de ev çi rengî bê. باشە مامۆستا مەنال پرسیارێ گرنگ تورکیا دەبێژێت سەبرامە سنوور ژێرە هەناگرات و ئەمریکا سۆز و پەیمانên xwe cebiceh neke ji bo Tirkiye Tirkiye planên xwe yên taybet cebiceh bike bê vî rengê navçeyên Kurdiyê li Rojavayê Kurdistanê çima tirsî ango çaveriya çi dikin? Di baweriyê min de dema dawî de dema got siyaseta Tirkiye guhdar dike Tayyip Recep Erdogan wekî em bi erebî dibe li ser du werî sadleyzê foqil heblên yani yek jê dixwaze yani bi xew bi Rûsa re bi ew ê îtîfaqa Adana hevpeymana Adana ewa got 5 kîlometre sînorê Sûriyê de گۆ لەسەر دوی و دەکمێ دەما گۆ چێ بووی دوختێ گۆ هەنگی حسنی مبارک خۆ عرابێ وێ نابوویت نەقەبا سووری و تورکی دەما ئەسە دەختی ئۆ جەلان دەرخستن یعنی ئەڤ یەک ژێیە سینۆر یەک گۆ تورک ددنە بەر چاوێ خۆ سیناریا ددووە منطقا گۆ ئیرۆ تێ بەحسکردن ji 20 کیلۆمتر حتا 3 کیلۆمتر یعنی ئەڤ هەردوو کیژان ژڤانە پێک وەرێت بیر و باوەریەم دە ئێ تورک پێ رازی بێ ji ber حنجەتا تورکە ئەوە پاراستنا سینۆرێ وەیە پاراستنا سینۆژێکی چاوە یعنی و تورک مەسەلا دبن سەها حنجەتا پاراستنا ئەمنێ خۆی قەومیدا نەتەویدا
دخوازی وی داری وی جد وی داری دا فشار ترکیه انو صبرا ما نمایش بر اردوغان پر جارا گود گو میکونا ادلبی دو میکونا من بجی دو میکونا فلان دا وريدا اف تشتانا حمينه چونه سري جبرغو هف ايمان نوك عفريني مثلا بروسا ربو مثلا امريكا برنگ کی ديتريا راست امريكي ايرو دوست کی تركيا تركجي کے دوستي وايش بر دوستانيا تركيا و امريكا نوك دوستانيا ايراني وامريكا ايران دولتك برنگ کی عقائدي دي چه مسئله د پیش د اسر ايش امريكا درخه د بيرو باوريم دل اسمست منال برسك دفرده تركيا سر عرضه كارد کی هر ايرو بردب کے سروقاتيه تركيا ابراهيم كالن گوتكو او درباره نخشريه من بجيكو باصل لقال امريكا هات يكرن لقال روسيا جي انقول هفتي گشتنكنا براوده تشيبوا تركيا وقت دق يكرنكو بلان خويا تيبت بجهدك امريكا امكارن بجن جلوبا كسك جرا بيخستيدان جو va planan jabjabke شو برسا هري گرنگ دویدر دي چما امريكي بهتر بر بتركا دچن وكم اني زمان يعني راستا جار راجي ميراتي برجونديا حميكس دغيافدو يعني كاري ايران واسرائيل ايران امريكا دولته لي دراستيه دا امريكا اي بهتر بر بلبهاتني بتركا ربيد دفريدا نبر ايراني وريجبر سعودي جي نافي مسألة درازي بي دولتي عربي جي ناف درازي بي برجواندي أمريكا جي بهتر بمشي في دريدا نجو أم بيجن جلوبا كس جلوبا برجوانديا بهتر بوي رخيدة ديجي ودفي دريدا فرس مثلا ما ترسية بيرو باوريم دا فلانا جو بيتك رن ودماغو او أم بيجن دفراغو 6 كيلومتر دا تشي بي وبيت وبيشمركي روج وكا هيزكا باراستيني دفري دبن ابد برجوانديه ملتي كرد بين نلدجي ملتي كرد بيد فردا ام ما ترسيا ما جيت تونه بيد اتفاقات ما هشكرو زلال بن شي خاط ترك دولتك داغر كر بين نسبتي كردستان باكر غود بن دستي ويد وما في ملتك الويدريا لدفيد عاليه مدى ام سياسه برنجيت سياسي ميزين يعني ام نبرنجي كي هوا حميتش ديان سبيه يان رشا دفي ام كاربن يعني وكي او واني زمان ايرو او هيئتا گوهاتا كردستان اخافتني قول جناب سروك چيد بن سر مثلا پیشمركا بيگومان علمي تركا دويل تفگري ده هيا علمي امريكيه ده هيا جبرگو اف هيئتانا بي اتفاقا وانا نكارن ورن لسرفا خالا ومجارا گفتگو بكن مثلا احمد جربا الطيار الغدج آلية كيفا انو مي بفدوره هيزكي اعضاكن اف حميجي كي تشنا باشن تشنا گرنگن وزلالن جبر فيجي دمات ليد ميزاني اب اتفاقا هنا يعني او كسي قبس نافي هز سوريا ديمقراطيا جيبها دي بفكك كتنا نافا ايدي امكارن بتيك تشونا يعني الگفتگو واد ميزانه الاخافتني واد ميزانه علي كيف الهام اختي يقول امريكا بيجي ام ندجي تركانا ام دوستي تركانا ام تركارن ومسينوري تركا باراستيا يعني بهشكره دعوت بما بخنوي بلاني دا امي بهتر حارس يا وكن لدماغو بروجا بيشمركي روج بتفي دفري دا بروجا كردي بيكتي برجوانديه كردي بيكتين فدراليه كردي باشا ما مستا منال فيمانيان عبدولتيان غولاتن كو دخوازن چارەسەریە کێ ژێ کریزە ڕۆژهەڵاتی چەمە فەراتێ رە ببینن هەتا چرا دەیەکێ بێژن جدینە لەسەر ڤەگەرە لەشکری ڕۆژ بۆ ڕۆژاڤای کوردستانی باوریه بده چه فرانسا به چه بریتانیا به یانجی که چه امریکی بن و حتی راده که وقتی گوت میزنی ایروت دیتنی روساجی که هکر چخا نزلالو دیارنج بر روس بهتر مثلا واد مثلا بحری دنا درخی دیتر که دنا درخی شرقی فراتی وانا دنا اوه جدی بن جبر پیشمرگا داتا خویا کرن پیشمرگا هات اثبات کر انو پاراستنا دوری دا ایرو وقتی حتی دخوازی پروژه فرانسیا یعنی که امریکی جبرگو امریکی فرانسی بریتانی تموتم رولا لفدو بلا تکن یعنی هم دفره دا سیاست دزبیرنا هفدو کی جوا کی دفره ای پاریزی چاکه اف پروژه وانا بیگو ماد بیرو باوریا بکردا پر کرداش داخویا کرن انو کارن برجواندی وان دولتا یعنی ای براستی بپاریزن کرد ندجی تکسینه کرد ند فكري امبيجن تندرو يعني كي فكري وكي داعش يعني جروبي دي تكيان وكي ايران بيشا برنك عقائدي اللي ديجي فاشركي كرد خوازن برنك اشتي ديمقراطي بحمو ملتي دفري ربيجي واف تجربه البرشا فرنسيه بريطانيا امريكيه اسور تركمان عرب حميده برتاري دفرا كردي دب اشتي ارامي بيجي وافانا غريداي بروجا باشا ما مستعمل حتى كرد بكار بيوكات بيجي باشتي لقال ولاتن دورو براخو برجوندين ولاتن زلهز بباريزي وجیان خبره و بدوی کم جار انگو پنگا به کم نبر یک ریزی یک نبر آده هبی
بێگومان ئەز وەکە شخص دەبێژم تو کەسی کورتنەیە گۆ لە دژی یەک رێزیە مالا کورد بێ بەس دوێ دەرێدە دیسە ئەم دڤەگەرنە ڕاستیە یعنی دەما گۆ ئاخافتنا خۆدا ئلهام ئەحمەد دەبێژێ دەبێ ئەم پێشمەرگەی ڕۆژ ڤەکری و زەلال دەبێژێ نەبدزیە ئەم پێشمەرگەی ڕۆژ تو دەربا قبول ناکن ئەم وای تەکانە قبول دەکەن ینی وەکی شخص وەر بکەم لە بن سیوانەمەدا دەوێت تێ چاوە یەک رێزیە مالا کورد ئاواکێ دەوێت یەک ئەم بێژن خاڵەکە تەنێ هەیە دەما گۆ ئەمریکی بجددی بن و فرەنسی و برێتانی دەستێ قەندیلێش دەڤەرێ قوتکن و ئەوانە بکنە نەقەبێنا ئەم بێژن بخەتادا یان ونێت پرۆژە مالا کوردی دەبن یان ونێت دەرکەونە دەرەوەی سینۆرێ خەتا گۆ ئیرۆ بەحس کرد ئەو 20 کیلۆمترێ گۆ بێ پاراستن ینی ڕێژیمل پێشیاوەیە ڕێکە دیل پێشیاوەتنێ لێ حتا گۆ بەدەستێ وا کەساوە بێ ئەزبێنا بڕاستی و دروستی دەبێژم ئەو قەت یەک رێزیە ناکەن ژبەر یەک رێزیە مالا کورد سیوانە مالا کورد پاراستنا یەکیتیا مالا کورد نەت بەرژەوەندیە ڤادێ دتونەبوونا ڤانادەیە و پەیاکردنا پێشمەرگی ڕۆژ یەک بێ لێ ئەم بخۆ وەکی شخص دەستێمە درێژە و دەستێمە بەکریە یەکرێزیە مالا کوردیرە بشەرتێ دانوستاندنێ سەر فکرێ نەتەوی سەرداخوازێ نەتەوی سەر پاراستنا ملەتێ گەلێ کورد نەد بن فەلسفێ نەڕاست و نەدروستە ئەوەی گوڵ مامۆستا مەلال لە هەر چەندە دەستپێکی دەژی ئاماژە پێدا لە ئێستخوازم ژە لێدوانە جۆن کێنێدی سینەتۆری ئەمریکی یەک و سەر بێ کۆماریان بەیە پرسێکی ئاراستەی بکەم دەبێژێ پێویستە ئەنگۆ ئەرکە لەسەر ڕایەدارێن ئەمریکا بەرچاوڕوونیەکێ دەربارەی بەخشانە هێزن ئەمریکی ژە سووریە بدەن دژێ حتاوکە نەهاژی نەزەلالە و نەجێ باوریە و گومان تێدەهەیە و ئەوە هێزوێ بەکشەیان نا دەبێژێ ئەدخوازم ئەنگۆ وەرێ پشتڕاستکردن ئەو بریارداک و کارێکش بۆی پاراستنا کووردا وەرێکردن پێشە ڕۆژدا تێواتێک و حتاوکە نەهاژی کورد نەکەتنە بازنەیە هەپەیمانیان ئەمریکا داکووان بپارێزێدە پێشە ڕۆژەدا لەو ماسینەتۆری ئەمریکی تەکەزیە سەردکێ ئەف بەروڤژی دێ لە دوانن ئەمریکی دەچواتەیەکێت دێ دباوەریە بدە ڕۆژ برۆژ درۆژلاتا ناوین دە دووارە ئستراتیجیدا و تایبەتی نسبەتی ئەمریکیا دۆست و دژمن جەردوو بێتر زەڵال دەبێ ئەم وەکە ملەتێک کورد مخابن ئێشەکەمەی درێژ بە ئەمریکیارە هەیە د جمهوریە مەهاباد 46 دەبێت چاوە هاتە فرۆتن دشۆرەشە هەفتێ و پێنجا ئوتیفاقیا جەزائری هەواری و بمدیەنرا و بە هەنری کسنجر کە پێرا بوو دکەتنە هەولێرێ دەکەما گۆرد یەک ژوا کەسا بوو لەسەر ینی تم و تم ئەم بێنا لە بەرچاو دێن ئەم ڕاستیە ژبیر ناکن و ئەمریکیش بۆی بەرژەوەندیە خۆ ئەم پر جارە دان علیکی لێ vê carê ez di baweriyeka pir mezin dema û Amerîka di şerê Daişê de û bi dostaniya xwe bi Tirka û bi Firsa di deverê de hata berçavê êgo karin devera rojhilatê de berjewendiyê Amerîka Ewropa biparêzin birêka rastî milletê Kurd e ev denganê got îro derdikevin kesê weka em bêjin ji aliyê Kennedy ve bê yan jî ke ji aliyê sînatorê dîvê dikin ev gav ne pir pîrozin û em vêna jî ke weka karin spasiyê bikin li ser vê heka çiqasî Amerîka pir cara da em firot bin jî ke lê di siyasetê de kirîn û firotin tuneye berjewendî hene dostanî nîne rastî heye û stratîjiya Amerîkî nû divê li ser vê ava bê divê mafê milletê Kurd ke 40 milyon zêde باشە مامۆستا مەنال داوین پرسیار کەنگی بەرژەوەندیên کوردی و دۆزا کوردی و بێ هژمارەیەک دە استراتیجین وڵاتن زلهێزدا دباوریم de ev pirs bi dê weke dibêje dişî rovejêra hene ya pêşî pirsa got xwe kir ser mesela yekrêziya mala Kurdî gerek mala Kurdî çawa ava bibe mixabin heta weke vê saetê çi devera got siyaset û diplomasiyeta Kurdî xwestiya karekî encamekî baş bike tarafekî dîtir kê li dijî derketiye careke dîtir kê em vegerana murabbe'el ewel weke eredbî dibêjin û ev di yekrêziya mala Kurdî tim û tim mixabin em gelekî êşawê dibînin di do ji ber got îro roj weke got Kondalîza Rais di destpêka wê de fewda xelaqat Şerqel Ewseda û xerîta nû anîn te ziman û heta weke vê demê berdewam bike tê çawa di rojhilata navîn de dewleta ava bike tê çawa bi rengekî demokrasî û berjewendiyê hemî kesî biparêzê evana divê dewlet berçavdên avêna bi avakirina dewleta Kurdî re ya ne bi mesela levhatina Filistîn û İsraîliya re yan jî kê mesela tu dever nedîtir kê de dewleta Kurdî di rojhilata navîn de esasê demokrasiyê û parastina heqê milleta ye û ew ê aştî û azadiyê xwe re bêne باشە گەلک سپاس ji بۆ شربەکاری سیاسی مەنال حیسکۆ و درێ سکایبە لەگەڵ بن بوو گەلک سپاس مامۆستا بەردەبکە سەرۆکاتیە تورکیا دەبێژێک و تورکیا و رووسیا دەربارەی نەخشەڕەیە بەژارێ من بجێ گەهشتنە لە هەفتەیە گەشتنێ ئیبراهیم کاڵێن بەردەبکە سەرۆکاتیە تورکیا ڕاگەاند و دەربارەی نەخشەڕەیە بەژارێ من بجێ یەکوونە بەرە ئەمریکا و تورکیا داهاتی ئەمزەکردن
تورکیا لەگەڵ رووسیا ژی گەهشتی لە هەفتەی گەشتنێ و تەکەزیە لەسەر جێبجێکردنا نەخشەیە باژارێ من بجێ کرد. هەروەها کاڵن گوت و جێبجێکردنا نەخشارەیە باژارێ من بجێ ببێ سەدەمک و ئەو لە هەیە وێ ناوچەی وەرێ پاراستن و وێ ڕۆڵێ دە چارەسەرکردنا کریزە سووریە دەژی ببینێ. ئەمریکا داخوازە دادگەکردنا گرتیان داعشێن کو دەزیندانên هەسەدێدا لە سووریە گرتینە لە وڵاتên wan dike. ئەمریکا داخوازا دادگەهکردنا girtiyên Daişê yên ku di zindanên Hesedê de li Sûriyê girtîne li welatên wan dike. Di daxuyaniyekî de Robert Baladino berdevkê bi navê Wizareta Derve ya Amerîka got ku girtiyên Daişê di zindanên Hesedê de ya bi ser PYD ve bi awayekî ewlehî û mirovî berçav danûstandin derheqê wan hatiye kirin. û tu kiryarên nebaş beramberî wan nehat nekirin. Baladino serbar kir û daxwaz ji hemî welatan kir ku her welatekî endamên Daişê yên ku di zindanên Hesedê de li Sûriyê girtîne û hejmara wan nîzîkî 805 Daişî ye û xwedanê regeznameyên hejmarek welatiyên cîhanê ne. Wan vegerînin welatên wan û her welatek li welatê xwe wan dadgeh bike. Li gor ajansa Rusya Today biryar e Amerîka civînekî roja çarşembê ji hevpeymaniyên xwe re bike. Rûbirûbûna Daişê di civînê de gengeşe bike. Di berdewamiya salên borî de û bi taybet sala 2018 PYD û çekdarên bi ser ve bi sedan ji endamên Daişê ku ji destpêka xweyaniya wê rêxistina terorîst ve lê dijî Kurdan û li Kurdistanê bûn ciwanên piçûk û kal dikuştin û bi hezaran ciwanên Kurd işkence kirin û şehîd kirine, mal û milkên Kurdan talan kirine û bi sedan keçên Kurdan yên Êzîdî ta niha dîlê Daişê ne û çaranivîsa wan nediyar e. Bi asanî ji zindanên xwe serbest berdane, bê ku werne dadgeh û siza kirin û tenê binpênekariya pîrên hin îlên Ereban li deverê ew azad kirine, lê beramber wê ta niha çalakvan û siyasetmedarên Kurd li Kurdistana Sûriyê bê tu sedem wan diravîne û diêxe zindanên xwe de û lê gorî hin çavdêr şirovekar û ta bi danûstandinan revandinên Kurd re danûstandinekî nebaş û gelek caran işkence kirine û deroniya wan ji nav biriye û hin çalakvanên Kurd di zindanên PYD de û hin jî piştî ku serbest hatine berdan jiyana xwe ji dest dane. Lê endamê Daişa terorîst bi awayekî tund danûstandinan bi wan re nekirine. berê bi dawî hatine dubare ser nûça. کفاح محمود کریم ڕاوشکارێ سەرۆک بازانî dibêje betenê leşkerê roj karê belehiya ewlehî li Rojavayê Kurdistanê dagirê. Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriye kar ji bo aktîvkirina karê encûmenên xwecihî li Rojavayê Kurdistanê dike. Kongresmanên Emerîkî bi bêhtira dengan deng li dijî biryara bexşana hêzên Emerîkî ji Sûriye û Efxanistan dan. Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye eşkere kir derbarê navçeya aram Amerîka tu planên wê yên aktîv nînin. Her şad û baxtewar bin.